Alright, good morning Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Marti Katso. We are now going to watch movie on SM Cinema, Ecoland. Rob is now treating the children, the band, and they in school na for a treat for their performances. And we are going to the SM Cinema right now, and of course we hope it's gonna be a fun for the children, or of course for the tutors as well as the young people. This is Gilbert Lopez Marti Katso. Good morning Davao. Okay po, patawid na tayo sa highway ng Matina Crossing. Sa harap po niyan ay may nakaabang po dyan ang sasakyan para masakyan po natin. And of course, mga bata ay sasama natin. Papunta po tayo nandito po sila. Papunta tayo ng SM Ecoland, manood ng Muana movie. So mga bata, enjoy nyo lang sarili ninyo pagdating doon. Sige, tabi-tabi lang. Sige, adjust natin para makapasok lahat, makasakay at makaupo. At syempre po, salamat naman din po sa ating mga young people, yung mga youth po natin na tumulong upang ma-facilitate po ang mga bata, kasi napakaraming bata po ito at hindi po sadya pong mahirap magbantay ng mga bata. So, dito tayo ngayon, pupunta na tayo ng SM Ecoland. Yay! Daplin ha, daplin. Here we go. Ipit po, ipit. Mami. So, Follow mo kay Kuan, itit kayo sa sulod. sige na, Tan. Dali na mo. Ito. Pas sa sulod. Sige, salamat. Tara. Pa-plaster siya. Ulat pa ito popcorn. And lead the guardians of our precious skies and bearers of hope. Asaman mo? We are the Philippine Air Force. Sunod. Diri, napa diri. Diri, Simon, diri. A human should never have been able to reach Muana2 or break my curse. Well, I, of course, have no idea how she did it. So the kids are going out now. Sige, dili. Ay. Asa man ka? Hindi pwede. Tumama, ay. Dili mo lang kamulaan to. Papuyo dia. Nidagan og kanito, nidagan kisigi kuyugan nato. Kami nga na, gidagan, di pagulit ako ani. Kana mudagan og layo. Ano ko bumili si Siki? Ikaw saan yung mga bata be?
By group. Ayaw sa lakaw. Ang akong grupo, asa naman to? Paminaw dito. Akong grupo. Asa man ang akong grupo? Asang kapan? Asa sa isa ah? Kanini! Larissa. Princess Angela. Tindagan na dito, mulakaw. Isa magigo po din niya. Later. Later na, pag makuha na, counting na. Saysay! Sa isa ah. Itapo ko sa dili sa maglakaw. Account ko sa. Asa man mo padulong? Ayaw mo pala sa yung grupo. Go na. Kaya sa, napay waka uli. I-account ta na, kompleto na mo ha. 7 na kubok, pila mo ha. Si Arisa, ako si Arisa ah. Huwag pa man. Wala tulong sa nato. Si Eddie. Winka. Diri mo. So now going home. Here they are. Oh, a lot of kids. Picture ka sa baba. Picture sa ta.
Actually, educational to siya na movie. Unsa inyo mga nakatunan sa movie? Unsa gani si Muana? Unsa gani ang nakatunan mo? Hero, brave hero. Brave, Hero. hero, Savior. savior, sa pa. Ano daw? Unsa daw? Help others. Help others. Okay. Ang gusto ko makadungog og isa ka word na key. Nga gusto na ko makadungog bata. Sige mga banda. Unsa si Muana? Brave? How to be a good leadership. Yes. How to be a good leader. Dapat ingana ang leader. Ang leader dili siya makuha og circumstances. Dapat ang leader dili siya matandog og kanang kuanan niya, no? Alright. So guys, that's it. Thank you for the opportunity of being with the children, watching the Moana movie. And this is Gilbert Lopez Marti Cacho. Good morning, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.